Hari inkuru BBC yanditse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ivuga ku mpamvu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kinanirwa kwirukana M23 mu burasirazuba bwa Kongo kandi kikagaragaza intege nke mu ntambara zose kirwana. Iyi nkuru ivuga ko amezi ashize yarakomereye cyane igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 iki gisirikare cyahuye n'intambara ikomeye imbere y'umutwe wa M23 kuva intambara yakongera kubura mu 2021. M23 ubiragenzura ibice bitandukanye n'imijyi y'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo irimo Goma na Bukavu. Vuba kandi M23 yafashe umujyi wa Walikale, aha ni kure hashoboka mu burengerazuba uyu mutwe umaze kugera. Birasa n'ibitungurana kuba M23 inesha ku rugamba ingabo za leta mu gihe mu mibare ivugwa izi ngabo zikubye inshuro nyinshi umubare w'abarwanyi ba M23. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zibarirwa mu bihumbi birenga 100. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abarwanyi ba M23 babarirwa mu bihumbi bike, wongeyeho n'ibihumbi biri hagati ya 3 na 4 ivuga ko ari abarwanyi bavuye mu Rwanda, ibyo u Rwanda ruhakana. Umubare nyawo w'abarwanyi ba M23 ubu ntabwo uzwi neza. M23 ni umutwe w'inyeshyamba ugira ibanga rikomeye kubirebana n'umubare w'abarwanyi cyangwa se ibikoresho ukoresha. Hejuru y'ibi byose hiyongeraho ko kuva mu 2023 igisirikare cya Kongo cyashowe magera kuri miliyoni 794 z'amadolari. Ni menshi kurusha ikindi gihugu cyose muri Afrika muri iyi myaka. None kubera ikizi ngabo zitsindwa bikomeye mu burasirazuba bw'igihugu? Hari inzobere mu by'intambara na politike zivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gikomeye kandi cyubashywe nyuma y'ubwigenge mu myaka y'1960 na za 70. Ni mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu. Cyari igisirikare gikomeye ariko ngo cyaje gucikamo ibice no gusenyuka. Ibi ni bivugwa na Mvemba Fezo Dizolele ukuriye Africa Program mu kigo Center for Strategic and International Studies. Niko yabwiye BBC ati mu mpera z'ubutegetsi bwa Mobutu niho igisirikare cya Kongo cyashengabaye. Ati yubatse ingabo zimurinda zifite ibikoresho bikomeye ariko ntiyita ku gisirikare cyose. Hejuru yo kubura ubushobozi, igisirikare cya Kongo cyahuye n'ikindi kibazo gikomeye nyuma y'amasezerano y'amahoro atandukanye yo kurangiza intambara zo mu myaka y'1990. Muri ayo masezerano harimo kwinjiza mu ngabo abahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Bivuze ko kugeza hagati mu myaka y'2000 igisirikare cya Kongo cyari kigizwe n'abari mu cya Mobutu n'abahoze ari inyeshyamba. Richard Moncrief wo mu kigo Crisis Group avuga ko iki gikorwa cyo guhuza ingabo n'abahoze ari inyeshyamba ngo kitakoze neza hose. Ati isukari ntiyivanze neza mu cyayi, niko abivuga. Ati byakomeje kuba bityo. Ati nyuma y'izo ntambara twabonye igisirikare cy'igihugu kigizwe n'impande nyinshi zahoze zirwana, buri ruhande rufite intego zarwo, rimwe na rimwe zijyanye n'agace ruvamo. Ati ntibumva amategeko y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Iki ni igisirikare kandi cyagize ubuyobozi bubi, kinamungwa na ruswa. Kunanirwa guhuza neza imitwe itandukanye y'inyeshyamba mu ngabo byatumye haba ibibazo mu kuzitegeka ndetse no kubura k'ubuyobozi bukwiriye bw'ingabo. Mvemba Fezo Dizolele ati abanyekongo bashobora kurwana ariko hari ruswa no kuyobora kujegajega. Ati amafaranga arasohoka ariko ntihagire ukurikirana uko yakoreshejwe. Dizolele avuga ko kwiba bigenewe abasirikari ndetse na ruswa ngo bituma kugeza n'ubu bikigoye kumenya neza umubare w'abasirikare bose ba Kongo, kubera ko akenshi uyu mubare ngo urakabirizwa ku mpamvu z'inyungu ndetse no kuyobya amafaranga zigenewe. Ati ni business nini bitifuzwa ko hari uzayigenzura. Richard Moncrief yongeraho ko ubuyobozi bubi mu ngabo za Kongo butanga ishusho y'ubutegetsi bwa guverinoma nabwo buri mu kibazo nk'icyo. Ati ni ikibazo cy'ubutegetsi bwa politike hamwe na ruswa ikabije. Avuga ko n'ahandi ingabo ari ishusho ya sosiyete na politike ziba zihagarariye. Moncrief avuga ko kubera ruswa amafaranga menshi ashyirwa mu gisirikare cya Kongo ari gake cyane agera ku musirikare wo hasi. Avuga ko abasirikare bato bahembwa make cyane kandi imiryango yabo ntabwo yitabwaho. Mu ntangiriro z'uyu mwaka icukumbura rya BBC ryasanze abacanshuro bo muri Rumania bazanywe na leta kurwana na M23 barahembwa gasaga 5,000 ku kwezi mu madolari umwe. Umusirikare muto wa Kongo
wahembwa akabaka mu madolari 100 buri kwezi, rimwe na rimwe naya ntamugeraho. Ninde mu by'ukuri ufasha igisirikare cya Kongo? Mu kumenya intege nke z'igisirikare cya Kongo, leta ya Kinshasa yasabye ibihugu bitandukanye birimo n'ibituranyi kuza kugifasha kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba. Ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zoherejwe muri Kongo, leta ya Kongo ivuga ko zije kurwanya M23, ariko kubera ko kurwana bitari mu nshingano zazo byatumye nyuma y'umwaka Kinshasa itongera amasezerano yazo. Nyuma Malawi, Afrika y'Epfo na Tanzania byohereje ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse n'u Burundi. Izi ngabo zo zafashaga iza leta mu mirwano. Ariko Dizolele avuga ko ubushake bw'izi ngabo z'amahanga bushingira ku bushake n'umuhate w'ubutegetsi bw'ibyo bihugu. Abacanshuro b'i Burayi nabo biyongereyeho, bari bafite intwaro abasirikare ba Kongo badasanzwe bakoresha. Aba basesenguza ariko bavuga ko aba bose batashoboye guhagarika gukomeza kwa M23 no gufata ibice bitandukanye. Mu gihe ingabo za leta ya Kongo zigaragaza intege nke, hari abasesenguza ibibazaho M23 bivugwa ko ifashwa n'u Rwanda ishobora gufata uko hangana. Moncrief avuga ko ngo ibi byerekana ugukomera kw'ingabo z'u Rwanda atari gusa mu byo zubatse, ahubwo ngo zinakomeye mu kinyabupfura, uko ziyoborwa, mu gutegurwa hamwe n'ubutasi ndetse no mu bikoresho. Gusa nubwo M23 irimo kwihuta mu gufata ibice bitandukanye, kubigumamo no kubitegeka nabyo ngo ni ikindi kibazo. Imijyi bagenzura nka Bukavu na Goma igowe no kuba za banki ziyirimo zifunze, bivuze ko hari ikibazo cy'amafaranga. Ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze n'ubugizi bwa nabi nabyo ngo byarazamutse. Kubera izi mpamvu, hari inzobere zivuga ko nubwo M23 yakomeza kwigira imbere, ngo izagorwa no kugumana no gutegeka utwo duce yafashe. Dizolele ati abanyekongo ntabwo bashishikajwe n'ibyo M23 irimo kugerageza gukora. Mu buryo burambye, izi nzobere zivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikeneye ivugurura ryihuse kugira ngo kibashe gutanga umusaruro. Gusa izi nzobere zikavuga ko ibingibi bisa n'ibidashoboka kubera ko ivugurura ngo ni igikorwa kirekire ndetse gihenze kandi gishingira ku gukomera k'ubutegetsi n'ubushake bwa politike. Moncrief we yabwiye BBC ati abanyapolitike batinya cyane gushyiraho uburyo bwo gukorera mu mucyo ku buyobozi bw'ingabo. Ati baba banafite ubwoba ko bishoboka ko igisirikare cyabahirika ku butegetsi. Kuva mu binyacumi by'imyaka bishize, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuzweho kumungwa na ruswa, gucungwa nabi, kudahembwa no kudahabwa ibikoresho bikwiye. Ibi gishyira ku rutonde rw'ibisirikare bidacunzwe neza muri Afurika. Nubwo ari igisirikare kiyongera cyane mu mubare w'abarwanyi, ariko FARDC yananiwe guhashya imitwe y'inyeshyamba yagiye ivuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uku kunanirwa cyangwa se intege nke z'iki gisirikare bifite inkomoko mu mateka y'igihugu, mu myitozo idakwiye, mu gukoresha ibikoresho bitajyanye n'igihe ndetse n'ibibazo bya politike byaranze iki gihugu. Ingabo za mbere za leta ya Kongo zitwaga Force Publique, zatangijwe mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1888. Aha hari mu gihe umwami w'Ububirigi Leopold II yategekaga Kongo. Ntabwo yayitegekaga nk'umwami w'Ububirigi bwigaruriye Kongo, oya yayitegekaga nk'igihugu cye ku giti cye, apana igihugu cy'Ububirigi. Kongo yose n'abayituye bari aba Leopold II. Nk'ibindi bisirikare byose byo mu bihe by'ubukoloni, iki gisirikare cya Kongo cyategekwaga n'abaofisiye b'Ababirigi. Abanyekongo babaga ari abasirikare bo hasi cyane muri icyo gisirikare. Ababirigi ntabwo bigeze baha imyitozo ikwiye aba basirikare b'Abanyekongo. Bashakaga ko igisirikare cyose uko cyakabaye gikomeza kubakira ku Bubirigi. Ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1960, Force Publique ntabwo yahindutse. Cyakomeje kuba igisirikare gitegekwa n'Ababirigi. Abasirikare ba Kongo bakomeje kuba mu myanya yo hasi kandi bakomeza kuba abasirikare badafite imyitozo ihagije. Ntabwo ari benshi mu basirikare b'Abanyekongo bazamuwe mu ntera.
Ibintu byabaye bibi cyane ku itariki ya 5 y'ukwa karindwi mu 1960 nyuma y'iminsi mike ubwigenge bubonetse muri Kongo, ubwo umukomando w'umubirigi wayoboraga ingabo za Kongo Lieutenant General Emile Janssen yavuga ko nta kintu na kimwe kizahinduka muri force publique nubwo igihugu cyabonye ubwigenge, ariko igisirikare kizakomeza kugendera ku mategeko y'ababirigi. Ibi byahise biteza imyivumbagatanyo mu basirikare kubera ko bahise babona ko ubukoroni bugiye gukomeza. Mu kugerageza guturisha ibintu, Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba yahise atangaza izamurwa mu ntera ry'abasirikare bose. Yazamuye buri musirikare ava ku ipeti yarariho akajya kurikurikiyeho. Gusa ibi nabyo ntabwo byaturishije iyo myivumbagatanyo, ahubwo yarushijeho gukaza umurego, bituma ababirigi benshi babaga muri Kongo bahunga igihugu. Ububirigi buhita bwohereza ingabo muri Kongo butanabanje kubiganiraho cyangwa se kubibaza abayobozi ba Kongo. Lumumba akubita ibipfunsi ku meza ati bimaze iki kuduha ubwigenge niba mukomeza gufata ibyemezo bitureba mutatumenyesheje. Minisitiri w'Intebe Lumumba yahise yirukana mu gisirikare cya Kongo abaofisiye b'ababirigi barenga 1000. Yarekiyemo bake cyane bari bashinzwe gutanga inama n'imyitozo mike ya gisirikare. Yahise anazamura mu ntera abaofisiye benshi b'abanyekongo abaha amapeti yo hejuru, kandi mwibuke aba bose nta numwe wari warahawe imyitozo ikwiye ya gisirikare. Ababirigi bari baranze kubatoza ku bwende. Ubwo bivuze ko abasirikare ba Kongo ba mbere bazamuwe mu ntera, bazamuwe mu buryo budakwiye, ahubwo bikorwa ku nyungu za politike mu rwego rwo kwanga agasuzuguro k'ababirigi. Lumumba yahise anahindura izina ry'igisirikare cya Kongo kiva ku izina rya Force Publique cyitwa Armée Nationale Congolaise. Gusa aho kukigira igisirikare cyunze ubumwe cy'igihugu cyose, ahubwo cyabaye igisirikare kirimo amatsinda menshi atandukanye. Aho kugira ngo icyo gisirikare gikorere inyungu rusange z'igihugu, amwe mu matsinda y'abasirikare yatangiye gukorera inyungu za bamwe mu bayobozi hashingiwe ku moko yabo. Uku niko bamwe bagiye ku ruhande rw'abayobozi bashakaga ko Katanga yigenga ikaba igihugu kwacyo. Uku niko babasirikare bahoze bari hamwe batangiye kurasana. Mu mwaka wa 1965 nyuma y'imyaka y'imvururu n'ubwumvikane buke bwa politike, Joseph Désiré Mobutu wari umugaba mukuru w'ingabo yahiritse ubutegetsi abujyaho. Hari ku nshuro ya kabiri kubera ko nanone mu 1960 yari yahiritse ubutegetsi. Amaze kugera ku butegetsi, Joseph Mobutu yahinduye igihugu anagihindurira izina akita Zaire. Kuva mu 1971 yubatse ubutegetsi burimo itonesha, aho bamwe mu banyekongo bahawe byose bakeneye ngo babeho neza, mu gihe umubare munini w'abaturage bo bari babayeho nabi cyane. Ku butegetsi bwa Mobutu, Armée Nationale Congolaise yahinduriwe izina yitwa Forces Armées Zaïroises FAZ. Aho kugira ngo ateze imbere iki gisirikare, nawe yacyujujemo amacakubiri no gufatwa nabi kw'abasirikare ndetse no kuvanga politike n'igisirikare. Abasirikare bakuru bose yakekaga ko bagirira nawe ubutegetsi bwe, by'umwihariko abaturukaga mu ntara za Kasai na Kivu, bashyizwe ku ruhande, mu gihe abo mu bwoko bwa Perezida Mobutu bw'Ababangala, cyane cyane abo mu ntara ya Equateur, bagiye bazamurwa mu ntera hafi buri munsi. Ubwoba bwa Mobutu bwagiye buba bwinshi uko imyaka yagiye ishira. Yakekaga ko hari abasirikare bashobora kuzamutera kudeta, by'umwihariko nko mu 1975 n'1978. Mu gutekereza ko igisirikare gikomeye cyazaba ikibazo ku butegetsi bwe kubera ko gishobora kuzamuhirika, Mobutu ubwe nk'umugaba w'ikirenga ku bwende bwe yaciye intege igisirikare cye, anagitezamo akaduruvayo ku bushake kugira ngo kitazavamo umusirikare ukomeye uzamuhirika. Gusa hari amatsinda amwe y'abasirikare yazamuraga mu ntera, by'umwihariko amufitiye inyungu. Amatsinda y'abasirikare yagiye azamurwa nayabaga agizwe n'abasirikare bakomokaga muri Equateur y'Amajyaruguru. Aba bashyizwe hafi y'umurwa mukuru Kinshasa kugira ngo barinde ubutegetsi bwa Marshal. Abasigaye bose barirengagijwe ndetse ntibahabwa ibikoresho cyangwa se imishahara. Ku basirikare benshi ba Zaire, imibereho mibi yari ubuzima bwabo bwa buri munsi. Abasirikare bafite ubushobozi bwo kunyereza umutungo kubera imyanya barimo barabikoze. Abandi cyane cyane abo hasi batahembwaga kandi bashonje batangira kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi mu baturage. Hari n'imvugo yamamaye cyane ku banyekongo muri icyo gihe
imvugo bise article 15. Iyo article 15 cyangwa se ingingo ya 15 ngo yaravugaga ngo débrouillez-vous cyangwa se mwirwaneho. Ni imvugo yakomotse ku itegeko nshinga rya leta ya Kasai yari yariyomoye kuri leta ya Kongo. Iyi leta yari ifite itegeko nshinga rifite ingingo 14. Abaturage rero bakavuga ko hari indi ngingo ya 15 itavugwa ivuga ngo débrouillez-vous, ni mwirwaneho. Ibyo bya débrouillez-vous rero byari uburyo bwo kwirwanaho umuntu akishakira ibisubizo aho leta itabitanze, by'umwihariko mu birebana n'uburenganzira busanzwe, aho abantu birwanagaho mu kwakira no gutanga ruswa ndetse no kwiba. Ibi byavugaga cyane mu basirikare b'icyo gihe ngo batahembwaga. Rero kugira ngo babeho bagakoresha iyo article 15 ya débrouillez-vous bishakira imibereho binyuze mu kwiba no kwambura rubanda. Aho kubaka igisirikare cy'umwuga, Mobutu yateje imbere ruswa mu gisirikare, aho yemereye abayobozi bakuru mu gisirikare kwigwizaho ubutunzi binyuze mu nzira z'uburiganya n'ubwambuzi. Icy'ingenzi kwari uko bakomeza kumwumvira no kumufasha kuguma ku butegetsi. Byageze aho abajenerali benshi bahinduka abacuruzi bakomeye aho kuba abayobozi b'ingabo. Ibi byatumye ubunyamwuga n'ikinyabupfura mu gisirikare cya Kongo biba ikintu kitaboneka. Uku kubura ubunyamwuga kw'ingabo, ruswa no gufatwa nabi kwazo byatangiye mu gihe cy'ubwigenge byashinze imizi ubwo Laurent Désiré Kabila yatangizaga urugamba rwo gukuraho Mobutu mu 1996. Ubwo ingabo za Kabila zageraga i Kinshasa mu 1997, igisirikare cya Kongo cyamunzwe na ruswa ntabwo cyari kigishobora kurwana. Laurent Désiré Kabila akigera ku butegetsi nawe yakomeje mu nzira y'abamubanjirije. Ntacyo yakoze mu guca ruswa mu gisirikare, ahubwo yakoze ibishoboka byose ngo arinde ubutegetsi bwe. Ubwoba bukomeye yari afite kwari uguhirikwa cyangwa se kugambanirwa n'abanyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi. Aba banyarwanda bamushyize ku butegetsi bamaze umwaka muri Kongo ndetse barandatangiye kumufasha gushyira ku murongo igisirikare cya Kongo. Ariko nyuma y'umwaka umwe yabategetse kumuvira mu gihugu, na cya cyizere gike cyo gutunganya igisirikare cye yaratangiye gufashwamo n'abanyarwanda gihita kiyoyoka byihuse. Ibi byanateje intambara ikomeye cyane y'akarere kose. Ingabo za Kabila zari zigizwe n'abasirikare benshi b'abana badafite uburambe cyangwa se ubumenyi ubwo ari bwo bwose mu kurwana, kubura imyitozo, kubura ikinyabupfura n'icyizere mu bayobozi babo byabashyize mu mwanya mwiza wo gutsindwa intambara. Aba basirikare nta mahirwe na make bari bafite yo guhagarara imbere y'inyeshyamba zabarwanyaga. Uko niko Laurent Désiré Kabila yatabawe n'ibihugu birimo Angola, Namibia na Zimbabwe. Ingabo z'ibi bihugu zazanye ibikoresho bikomeye birimo za kajugujugu n'indege za MiG n'imbunda zigezweho, zimufasha kubona intsinzi nto kandi mu gihe gito. Gusa ibi ntibyarambye. Ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila bwarangiye ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001 ubwo yitwaga n'umwe mu bamurindaga akamutsinda mu ngoro ye i Kinshasa. Umuhungu we w'imyaka 29 Joseph Kabila yahise ashyirwa ku butegetsi aragwa intambara nk'umurage ukomeye w'ubutegetsi bwe. Mu kwa 12 mu 2002 hasinywe amasezerano y'impande zose zari mu ntambara muri icyo gihugu. Biba iherezo ry'intambara ya kabiri ya Kongo ndetse haza n'icyizere ko Kongo itangiye igihe cy'amahoro arambye. Gusa siko byagenze. Aya masezerano yari yubakiye ku gusangira ubutegetsi, yemerera abahoze mu nyeshyamba kwinjizwa mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi. Ibi nibyo byerekeje ku kurema Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC. Iki cyahise kiba igisirikare gihuriyemo abasirikare bahoze barasana, bamwe ari ingabo za leta abandi ari nyeshyamba. Nubwo ibi byakozwe hashakwa amahoro n'ituze, ariko ku kuvanga ingabo byabibye imbuto y'amacakubiri y'ahazaza mu gisirikare cya Kongo. Kuzamurwa mu ntera muri icyo gisirikare ntabwo byashingiraga ku bunararibonye cyangwa se ubuhanga mu gisirikare, ahubwo byashingirwaga ku mpamvu za politike. Ba kamandazi cyangwa se abayobozi b'ingabo batoranwaga hagendewe ku buryo bakunda cyangwa se bubaha umugaba w'ikirenga, hatagendewe ku bushobozi bwabo. Ibi byaremye igisirikare aho kuba uziranye n'abayobozi ari byo bifite agaciro kurusha ubumenyi n'ubushobozi ufite. Muri icyo gihe
aho kubaka igisirikare cy'abanyamwuga kandi gikorera hamwe, President Joseph Kabila yayoboraga igisirikare anyuze mu buryo butari ubw'amategeko. Kenshi hafatwaga ibyemezo mu ngabo hatanyuzwe mu nzira zizwi zikurikije uko ingabo zirutana. Imwe mu mitwe y'ingabo cyangwa se amashami ya gisirikare nk'iryiswe Shark Brigade bagenderaga cyangwa se bagakurikiza amabwiriza avuye kuri Perezida Kabila ubwe, hapana ku bayobozi b'ingabo. Ibi byateje ikibazo mu basirikare bakuru, kubera ko umujenerali ushinzwe ingabo yisangaga hari itsinda ry'abasirikare adashinzwe ndetse batanamwubaha kubera ko amategeko yose bayakuraga ku mugaba w'ikirenga. Aba basirikare bakuru benshi binubiraga ko amabwiriza batanga mu gisirikare agongana. Perezida Kabila agatanga amabwiriza ye, ba kamandazi nabo bagatanga yabo. Mu mwaka wa 2009 hasinywe amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Amasezerano yavangaga ingabo. Abasirikare ba CNDP bakinjira mu ngabo za Kongo, bivugwa ko ikosa rikomeye ryakozwe icyo gihe ari uko abasirikare ba CNDP bamaze kwinjira mu ngabo bagumanye ubuyobozi bwabo butandukanye n'ubwa FARDC. Ibi ngo byanatumye abasirikare ba CNDP bari mu ngabo za Kongo bahangana n'abasirikare ba FARDC. Bigeze mu 2012 abasirikare 300 biganjemo abahoze muri CNDP biyomoye kuri FARDC bashinga umutwe mushya w'abarwanyi witwa M23. Bavuga ko bafashwe nabi mu gisirikare kandi ko bavangurwa, kandi ko leta ya Kongo itubahiriza amasezerano yatumye bavanga ingabo, harimo no guhagarika gutoteza no kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2003 abaterankunga mpuzamahanga bagerageje inshuro nyinshi gufasha mu kuvugurura igisirikare cya Kongo no kukigira ikinyamwuga, gusa ibi byose ntacyo byatanze, kubera ko kubura ikinyabupfura n'ubunyamwuga buke bisa naho ari byo byakomeje kuranga iki gisirikare. Ibi bikiyongeraho ruswa, imiyoborere idakwiye mu gisirikare n'ibindi. Imwe mu ntege nke zikomeye z'igisirikare cya FARDC ni ukubura ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe, ndetse no kutagira abasirikare bateguriye urugamba bigendanye n'ikinyabupfura n'imyitwarire myiza ikwiye umusirikare. Usibye ibi, hari ruswa ikomeye cyane imbere mu gisirikare. Byemezwa ko abasirikare bashobora kumara amezi menshi batarahembwa. Kubera imibereho mibi, abasirikare benshi bishora mu bikorwa by'ubujura, kwambura abaturage, gucuruza amagendu cyangwa se gushyiraho imisoro itemewe mu bice bimwe na bimwe bagenzura, bagashyiraho za bariyeri. Bibarwa ko amafaranga abasirikare ba Kongo bakura mu bikorwa binyuranyije n'amategeko nko kwambura cyangwa se gusoresha abaturage agera ku 250 by'amadolari buri kwezi, kandi birumvikana nta na rimwe muri aya ngaya rigera mu isanduku ya leta. Bamwe mu basirikare bakuru ba Kongo bagiye banafatirwa mu bikorwa byo gufasha inyeshyamba bakabaye barwanya. Raporo zimwe na zimwe zagiye zemeza ko hari intwaro ziva mu gisirikare cya Kongo zikajya mu nyeshyamba kandi zitanzwe n'abayobozi b'ingabo. Hari nkamwe byavuzwe ko abasirikare ba Kongo bari ku rugamba barwana n'inyeshyamba, maze umuyobozi w'abo basirikare ba leta agategeka abasirikare be kurasa mu kirere nk'uburyo bwo kumenyesha inyeshyamba bagiye kurwanya ko abasirikare ba leta baje, ko bari hafi aho ngaho kugira ngo izo nyeshyamba zihunge. Usibye kuba umusirikare wa Kongo ahembwa akaba mu madolari 100 ku kwezi, nta n'ubundi buryo leta yashyizeho bwo kuborohereza imibereho. Ibituma imiryango y'abasirikare muri Kongo ibaho nabi cyane, bitewe n'uko abasirikare benshi baba kure y'ingo zabo, kandi bikagora abasirikare kujya gusura imiryango yabo nko mu gihe bahawe ikibari kubera ibikorwa remezo bidahagije mu gihugu. Bamwe mu basirikare bahitamo kugendana n'imiryango yabo, aho mu bigo bya gisirikare bimwe na bimwe haba hanabamo abagore n'abana b'abasirikare. Ibi bituma inyeshyamba ziteye ikigo cya gisirikare runaka, iyo mirwano inagwamo abagore n'abana. Iyi mibereho mibi y'abasirikare ba Kongo rero yavuyemo ko benshi bagiye batoroka igisirikare bakigira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2024 abasirikare 27 bataye ibirindiro byabo mu bice bya Matenge, baza gufatirwa mu maduka y'abaturage hafi aho ngaho
barimo basahura. Iyi myitwarire yatumye hatangira gufatwa ibihano bikomeye cyane ku basirikare bakoze ibyaha. Mu kwezi kwa gatanu mu 2024 hari abasirikare benshi barimo n'abakuru bakatiwe igihano cyo kwicwa bahamijwe ubugwari no guhunga umwanzi ku rugamba. Leta yavuze ko ibi bihano bikomeye ngo bigamije kuzana ikinyabupfura mu basirikare, ariko imiryango mpuzamahanga irengera abantu ikavuga ko leta irimo kubegekaho amakosa yayo yo kunanirwa kubaka igisirikare gihamye no kubafasha kubaho neza. Iyi mibereho yose rero ni ituma leta ya Kongo ihanga amaso ingabo z'ibindi bihugu ngo arizo zirwana intambara yayo ndetse ikanishingikiriza ku bacanshuro b'abanyamahanga.